دما خوش ببینرین هجا ایرو 14 تباخ 2024 روزان روزا چهارشنبه بویارو گشتن هری سرکی و هری بالکش همین لسر راستا هرمی او همجیم ین لسر اصل جهان رودانه امی جوهره پیشکش بکن لواکه هر تم دست بکه چند سر نوچین دچارکه هیزن رزگاری عفنیا لعزز و مرایده 20 چتین دولت ترکیه قرکر هاتن کشتن 17 جی بریندار بون د چارچوبه پیشگیری به دیرازوره دستیا سروکاتی یا مجلس ریوبر هرمی به مجلس هرمین ریوبر 7 کانتونان رجبیان د چالکیا سلاف کرنا پینگا و 15 طبقه ده هیزین گریلا لزب و متینا 6 داگیرکر جزا کرد اندام کمیته ریوبر آپاکی که مراد کاریلان گوت ارکامل دجی داگیرکری شرکرنا او امی خاکا باشور کردستانی به پاریس بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اون هاجم برفره یا بولتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامایا یکم تکیلداری تکوشینا لدجی داگیرکری دولتا ترک و جتیلوینه هر دوی چارچوبه ده هیزن رزگاری افرینی لنتنی افرینی و جاری لعزاز و مارعی دو چالکین بباندور پیک آنین ده چالکین کن 9 و 11 طباخ هاتن لدار خستن ده همه چتین دولتا ترکیه جهف خستن ده انجام وان هر دو چالکیان ده هیزن رزگاری افرینی را گاندن که 20 چتین دولتا ترکیه داگیرکر هاتنه کشتن 17 چته بریندار بونه دیمن چالکین که هیزن رزگاری افرینی پیک آنین انجیم جعالی هیزن رزگاریه و هاتا پار فکرن الصباح كابي تابي بلاو جماعة الله تعالى شهيدا انتقام هري اف بشک بچوک اجی چالاکین هزین رزگاری عفرینی هره لعزاز اوماره پیکانیه د چالاکین له هر دو باجاران پیک هاتن ده 20 چته هاتن کشتن 17 جی بریندار بون شباب بلشنا القربان تابي تابي بتقال ولا أبا جنازة وانا أمير كل موجودة انتقام هرا أبا كي انتقام خوراكنا هزین رزگاری عفرینی د داخویانی خواه لسر مجارزه آگاهی پاروکر هزین رزگاری دا زانین کو اف چالاکی د چارچوبه برسفداینا ایریشن دولتا ترک داگیرکر و چتین وجه پیکاتیه لگوره وی القربان تابي تابي بلاو جماعة الله تعالى شهيدا انتقام هري نه تاباغی لخطا عزازه هزین رزگاری چالاکیه که سردگرتنی لسر چپرین داگیرکران لدار دخل أبا جنازة وانا أمير كل موجودة انتقام هرا أبا كي انتقام خوراكنا د چالاکی ته تواهی چپرین چتان هاتن روخاندن سلاحي واصل عم بشرح هناي ها بكشي كيف سه چته هاتن کشتن 5 بریندار بون اف جی دیمنی چالاکیا لخطا ماره هزین رزگاری لورجی سه باسکان و بسر چپرین چتایان ده دگرین شروانین هزین لور در باسی ناوا چپرین داگیرکران دبن و وسایتین وان اندوشکایا 14 لسر بون به باندور گرن چتین دخوازن به هوار زورن جی دبن آرمان جاهزین رزگاریه چالاکیه کو شروانین هزین رزگاری عفرینی کتن چپرین چتیان ده 17 چته هاتن کشتن 12 جی بریندار بون هروها گلک چک و جبل خانه جی لسر چتیان هاتن را گرن بله هزین رزگاری عفنی را گاندن که اف چالکی به بونه سالوگرا چلمین آب پینگا و پازی طبقی پیک خاطیه ده چالکی ده
چک و جبلخانین لسر چتیان هاتین راکرین جی هات اشکره کرن هر وها ده چالکیا کو ناسنامین چتین هاتین کشتن جی هاتن اشکره کرن ده شروانان اف چالکی دیار خلکی عفرینه کر. چالکیش بود هلودان شهیدان به مناسبت سالوگر پازه طباق ملدار خستیه. اف چالکیا ما نه دسپیک و نه داویه. هر داگرکاری لسر آخا ما لسر آخا گله ما لولات ما دهیا. اما به تجاری قبول نکن. داگرکاری کد بیجه گر هزوان هیا بلاورن. وایم هاتن و مهینا جوارن. و هرتم چالکی ما بردوام بن. شروان هزار رزگاری عفرینه به هر سا تولهدان شهید هرتم و سر دجمن ده بچه و تجاری تجهید عفو نکی تقویه کو دجمن هات بچکین فردی بچکین گران و هاتن درب کرن قدرک چکو جبلخانه هات شوتاندن و ایمها کرن ده انجام چالکی دجی تشته گوهاتی دست سر کرن 20 فینگک 3 روکت چانته 20 فینگی 7 جاجور درخت تلفونک و کیرک ناسنامه چته که هات دست سر کرن ناو پاشناوی چته اکرم الحسن ناوی بابوی صالح ناوی دایکوی عایشه اسماعیل اموی چالاکیه دیاری گلی خوی عفرینه دیاری شهیدین خواه دکن و هرتم چالاکی ما بردام کن و هم سرکفنه دخواست الصباح تابع تابع بلاو جماعة الوطن شهيدا انتقام هلا ام دربازی روشا لدیرازوری ببین لکانتونا دیرازوری پشتی 7 روزین دربازبوی ین آلوزی جبر ایریشن لشکری او چکدارین حکومتا شامی درکتی روش ایدی آساید به لزیانین جبر ایریشن کو پیک خاطی روشا جیانی جی زحمتیریه جبر ایریشا لسر استاسیون آویا ابو حمام کو جی خدمت درکتی نها 2000 جودکار بی آون ولاتیه که کو همو مالباتاوی جبر ایریشان بریندار بونا گوت برسا هون چم جمع دو خوازن جه حکومتا شامی کرد. ده 7 روزین دربازبویین لسر دیرازوری ده زیان جانی و مادی پیک هاتن. دیریشن چکدارین دفاع الوطنی و هزن حکومتا شامی ده 14 سیویل شهید و 27 جبریندار بون. یک جمقدورین ایریشه ختام العایشه. دروجا یکم ایریشا لسر ابو حمام ده همو اندام مالباتا و بریندار بون. ختام بحث على طوباران كرو قوت بس برجلها الإصابة والأطفال يعني حيل عشان بس يشذ يعني مضررة بس يعني مو أما الحيل الحبابة والحماي وعيلته ام دخوده بون ام لسردك توبا لمالا مكدي شيار بون دا بيرا من وزاروكي من ويبراي هفجيني من بقراني بريندار بون ختام خواست قويريش بداوي ببن وقوت وانا نروح ما نعرف حسب الله ونعم الوكيل عليهم حسب الله ونعم الوكيل احنا عند طرق حجي بابو حمام باجار اولياء تجمد خوازن برحم متو باراندگين قالو او قاشر ويراني نبسا حتى كان جديد لسوريا وساخوين برجاء ام اشيتيه خوازن ام شرو ترسينا خوازن وكينجي اف بداوي بباء لالیه کیدن سبیلن گوشبر ایریشن حکومتا شامی و چکدارین دفاع الوطنی جمال خو کوچبر ببون ودگرن جهن خو دوی دیمنیده وگرا خلکن تاخا الموه یا ابو کمال خویا دکه چند گندو باجارو کندن ین دیرا زوره جی خلکن وی لی وگریان دیریشا دوازده طباخه یا لشکرین حکومتا شامی و چکدارین دفاع الوطنی ین لسر کوپراتیفا لراویه یا باجاروک ابو حمام ده زیان مادی پیک هاتن. ستاسیون آویا کوپراتیف آو جبو 12,000 دونم زوی یم برفره یا 17 کیلومتر دگره ناباخوه پیدا دکر. ده انجام توباران ده جنتور استاسیون جی خدمت درکت و استاسیون راوستیا. نها 2000 جودکار نکارن زویین خواه آف بدن. لورا اوی باندوره لجیدر قوتا شینیان و خودین سوالان بکه. مجلس ریبریا خواسریا دموکراتیک روشا اولهی خدمت گزاری تندرستی و پرورده یا کانتونا دیرازوری نقاش کر مجلس ریبر تقاضی به پیشگیری کانتونا دیرازوری یا لهمبری ایریشان کر
دسته سروکاتی یا مجلس ریوبر ریوبریا خسریا دموکراتیک به هف سروکین دسته دا ایران نفیسگه و هف سروکاتین مجلسین ریوبرین هفت کانتونان را جویا. دجوین دکار و خباتین مهابوری رو شاری خستنی و آستنگین لپیشیا دسته دا ایران و نفیسگان هاتن گوتو بیش کرن. هف سروکا مجلس ریوبریا خسریا دموکراتیک وین سوید راپورا تگلداری خباتین مجلسین تیرمهی پیشکش کرد. هفسروک مجلس ریوبر حسین عثمانجی تقاضی به پیوستیا پیش خستنا سیاستا گمرکی آبوری مالی و پیش خستنا هلبراندنا خسر آهرمی کرد. هفسروک ریوبریا گشتیا پترول و سوتمنیه عبیر خالد دست نشان کرد که خباتین بلافکنا سوتمنیا بریک و پیک درباست بینه و حتی هم مازوت ل 436,000 مالباتان هاتیه بلاف کرن. هفسروکا دسته پرورده سمیر حاج علی جی دست نشان کرد که حاضر تیوان جبو سالانویا خواندنی تمامین. دجوینی ده ها دیار کرن که دوی قادا تندرستی وره پیش خستن و جبو کنترل کرن اولهیه تدبیرین پیویست بین گرتن. هفسروک دسته پاراستن زیدان العاصی جی گوت هیزن لشکری آمدن ایریشان راوستینن و دیار کرکو پاراستن حریم ما فی هرکسیه. داویا جوین تقاضی به پشتگیری دیرا زوره لهمبر ایریشان هات کرن. هاتو گوتن دوی روش خدمت گذاری و پروژه این 2024 ورن شوپاندن و زحمتین لپیشیا تمام کنا پروژهان بین درباز کرن. تقاضی به اولهیه حریمی جی هاتا کرن و بانگلهیزین آسایشی هاتا کرن کو جبو پاراستنا اولهیه حریمی دیارده یا چکین نرخصت کری جهولی راکن. هر مجلس عدالت جواکی یا کانتونا دیرازوری به داخلی یکی سوچ او کمکوژین هیزن حکومت شامی او چکدارین دفاع الوطنیین لدیش خلکی کانتونا دیرازوری پیک آنی شرمزار کرد. حقوقناس مازن الحفل داخلانی لپیشیا ناوند مجلسیا لباشری کس را به بجداری اندامین ریوبر دادگرین مجلس عدالت حقوقناسان خواند. داخلنی دا هات دیار کردن که حکومت شامی و دولت ترک به دستکا روسیا او به ایران دست به نورمالیزه کریه که گاوا هری پیشین آویتن جی ایرش پیکانین. لگوری داخلنی تنی پروژه ریوبری خاصری دموکراتیک حریم باکور و روشتات سوریه لسر یکتیا سوریه او پاراستناویه. هر وها شاندک جری خستن او تفگرین جنان د چارچوبیا پشتگیریا به گله حریمی را او پشتگیریا وان به دیرازوری چون حریمی. شانده جن آکو جالی مجلس جنی یا باکور و روشتات سوریه و حتی ارگانیزه کرن جبو هفگرتنا به گله دیرازوری را حتی پیشوازی کرن. شانده بانگ راوستاندنا ایریشن هوانه ین لسر سیویلان کر او جبو روبروبونا شرکی محتمل دسته که بده هیز سوریا دموکراتیک قصدیم. ماموستین زنینگاه روز آواد دوره آخویا پرورده یا 10 روزان به کمخبات که به انجام کرن کمخبات جد درباره ریبر آپو ده بود وی چارچوبه ده کسایت فکر او باندورا ریبر آپو کنفدرالیه دموکراتیک او پینگاوا جیهانی آج ریبر آپو را آزادی جپرزلیکا کره چاره سری خاطر نرخاندن. انسیاتیف آزادی ریبر عبدالله هوجلان سوریه اکادمیا زانستین جواکی زانینگاه روشافا و اکادمیا ریبراپو لهول زانینگاه کمخبات اکل درخست. اف کمخبات انجامانده مگه جی پرورده ماموسته زانینگاه روشافایه. چاری تباخل زانینگاه جبو ماموسته دوره که پرورده ها دست بکرن. هف پیمانان جواکی دموکراسی و باندوراوی دو گوهرتنا جواکی ده جنولوژی و گلک بشندن مجاره پرورده بونه. بجدارین دوره پرورده او خبه کم خباده بداوی کرن. ارمان جوی گو ام بکاربن حمی ماموستا عمل ویدا بجفن هنک مجارن گرینگ هنه گو باندوری همل سر زانینگه هدکه هم سر خواندکارا دکه هم سر دردوری دکه اما دمیج اف پرورده کی دم دریج ایرو ور سیستم کی تی طبقاندن د باکو رجلات سوری ده اجبروی پیوستی کی وی پرورده چه بو گو ام حمی بکاربن به فکر و ارمان جکی بهدور گفتگو بکن روزا داوی پیوستی مدی او فکر گو ایرو مگشی تخوینن
شخوا عملي بقرن فكري بريز اوجلانه اجبروي او فكري جو ايرو تي شيرو فكرن تي نقاش كرن د پروردايا داويده ما خص بالتايبت للسر نتوا ديمقراطي جو تشوا اوجلان دكاره وي فكري بيجين جواكي وك مشروعكي ايرو باكورو جلاتي سوري تي تطبيق كرن دفرد او نقاشايا لفيدا كرن کوم خبات لسر چار دیالوگان پیکات دانستینا کسایت و فکر ریبر اپو و باندوراوی د سردمن جودا ده بینگا و جهانیا ریبر اپو را آزادی جپرسکریکا کرد را چاره سری بو هر وها مجارایریشن هزن هگمونیک که لسر ریبر اپو و کنفدرالیا دموکراتیک بو مجارای که کوم خباته جالیه بردف که انسیاتیف آزادیا ریبر عبدالله اوجلان سوریه فرزنده منظر و هات بریفه برن دو کوم خباته ده ماموسته انسانگه اندام انسیاتیفه اکادمیسیان و گلک کسایتین روشن بیر آماده بونه ایران و در جویان مجارمش با هنکی روشا برز اوجلان با آوایی که گشتی روشا سیاست چاوات مشاندن وقت بیج آلین آف دولتی شخوا گش زانن گو افهای دمک دریج گو تا آگاهیج برز اوجلان نهاتنه و ام ایلی و در جویان شخوا سمینرت دانینگو روش بگشتی ورن الخاندن ام دخوازه مهبوگو ام هنگی ناس بکنگو روش سیاستی چاوا تیمشاندن شخوا او دورا یانجرولا سروک برز اوجلان جید نافده هر وها بینگاوا جیهانی یا شری برابر آزادی جپرسکریکا کرد را چاره سری جوت مهاد 1023 و دست بکر بو بینگاف دمها خویا دست بگده لشش پارزمین 31 ولات و 105 ناوندین جهان بلاغ بو هر وها به هزاران کسایت ناسکری روشنبیر ماموسته پارێزەر چالاکوانên سیاسی و ئەکادمیسیان تەڤلێ بوون لە هەرێمê jî ev pêngav bi awayekî xwe dewam kir û di çarçoveya wê de gelek çalakî hatin lidarxistin. Piştî xwendina pirtûk û parêznameyên rêber Abdullah Öcalan bi rêya komîteyan îrom konferansa yekemîn a parêznameya rêber Apo li Kobanê hate lidarxistin. Bi duruşmeya bi xwendin fêmkirin û pêkanîna parêznameyan em ê azadiya fîzîkî ya rêber Apo misûger bikin, konferansa yekemîn a parêznameyên rêber Apo hate lidarxistin. Konferans bi tevlîbûna nêzî 300 delegeyan ser asta herêma Firatê li eywana Baqê Xido pêk hat di konferansê de gelek nirxandin hatin kirin. Parlamenterê Dem Partiya Ömer Öcalan bi dîmen tevlî konferansê bi û behsa tecrîdê û giringiya konferansê kir. Semînerek jî bi navê Jiyana min a li İmralî ku rêber Apo behsa wê dike hate dayîn. Her wiha sîstema İmralî û xweseriya demokratîk hate şîrûvekirin. Konferans bi encamnameyekê bi dawî bû. Giringiya bi xwendin, bilavkirin û pêkanîna parêznameyên rêber Apo hate kirin. Civakî, rêxistinî, rêveberî û siyasî li ser azadiya fîzîkî ya rêber Apo bê meşandin. Di du, ji bo fikr û felsefeya rêber Apo were belav kirin, divê ku awayekî sîstematîk di hundir di nava gel da, di nava komîn, meclîs û hemû ûsatî û destgehên rêveberiya xweser da parêznameya rêber Apo were xwendin û nirxandin. Her wiha ev yek biriya komîteyên xwendinê werin zêde kirin. Sise, ji bo belavkirina fikr û felsefeya rêber Apo di torên civakî da divê ku malperek were avekirin. Çar, li ser fikr û felsefeya rêber Apo divê ku konferansên wiha werin berdewam kirin. Pênc, ji bo pêkhateyên Ereb ên kantona Firatê pêwîst e ku parêznameya çaran were konferans da parêznameya çaran were lidarxistin. Şeş, divê ku di mijara jinolojî, zayinperestî û hevjiyana azad da bi metodeke serbixwe di warê konxebat, semîner û panêlan da di nava gel, sazî û dezgehan da were xurtkirin. Her wa ev yek ne tenê bi awayekî teorî lê were nêrîn, nemaze di warê pratîkî de jî. Heft, ji bo hemleya azadiya fîzîkî û belama fikr û felsefeya rêber Apo divê ku xwendina parêznameyan bi rêya konxebat, semîner, panêl û konferansan were lidarxistin. Heşt, divê ku Endamê Komîteya Rêveber a Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Murat Karayalan diyar kir ku bi ti awê rêber Apo
آگاهینای گرتن کارایلان آنیزمان کو لهمبری تجرید هلوست خبات و چالاکی نهی نتیر کرده او گود دوی ام خودی لارکن خواه ین دربی کبن تیکوشینه که مزن بکن پینگاوا ناو نتوی براو بکن. ملیتانین و تیکوشینه دا اندام کمیته ریوبر اپک که مراد کارایلان لسر سیستم اشکنجه امرالی آخوی. کارایلان د برنامه تایبت یا سترک تیویده دیار کرد که بته آوای جریبرا پو آگاهی نایی گرتن. مراد کارایلان تجرید لسر ریبرا پو برتگ و چالاکین لدیج تجرید وها نرخاند. یعنی تجرید نه 41 ماه 26 سالن هر تم هبو. ام لهمبر تجرید پسیکولوژیک işkence sistema قرکرنه هنزه تکوشینه بلند بکن. اندام کمیته ریوبر اپک که آنی زمان کو تکوشینا لدیجی تجرید نتیر کرده. ادامه دوا چارچوبه دمرو لیدنره یعنی نبسه استی هیرو هی نتیر کرده که مایی هنه لبله گلک کدجی هیه یعنی هولدانا گله ما همل بشین کردستان همل دروایی ولات کارایلان دیار کرد که نامه 69 خلاتگرین نوبل جسی پیتی را نویساندنه پر بواتهیه. روزین داوی خلاتگرین نوبل 69 کسان داخویانی دان نامه شاندن بگمان او پر بواتهیه. او که هلوسته که ناو نتوی جهیه نتوی دا جهیه اما وکه مگو نه تیر کرده دوی مروه هین خورد بکه مراد کارایلان آنی زمان که دوی دمی ده دوی ام ارکا خویا لهمبری ریبرا پو پیک بینن ام بخواد زمین خدا یعنی وقت تفگر دوی بره دخطو ریبرا پو دا ارکا خواه به تمامی خودی در کبن تکوشین هین بلند بکن وسا بار لسر ریبرا پو سفک بکن وسا سیستما قرکرنه تجدید بشکنن اف ارکام دمی آهری اساسیه. اندام کمیته ریوبر اپک که مراد کارایلان بانگل کردستانی و دوستین وان کرد که خودی لپینگا و آزادی در کبن. دوا چرچوه دا از بانگ دکم همه ولات پاریزی کردستان همه ملیتانین و تکوشینه دا ریزین پیش جیدگیرن و همه دوستین ما دوا سردمی گرینگ دا ام پنگا و هین قرد بکن. بلیم دربازی باشوری کردستانی ببین اندامی کمیته ریوبر پارتیا کارکرین کردستانی پک که مراد کارایلان تکیلداری داگیرکری آل سرخاکا کردستان جی باوک گشتی نرخاندن کر کارایلان آنی زمان کو نها لدیجی خاکا کردستانی داگیرکری که برفره تکیرن ارکاد کبل سرمنی هر کرده که ولات پاریز جی اوه لدیجی وی داگیرکریه شر بکه. وسا گریلای آزادیا کردستان اندام کمیته ریوبر اپک که مراد کارایلان شری لکردستان هفکاریا پدکیا به دولت ترک را د برنامه کی تایبت یا سترک تیوی دنرخاند. مراد کارایلان دیار کرد که پدکی لهمبر استراتژی تفگر آزادی لکیلکا استراتژی ارتش دولت ترک جیوخه گرد. یعنی دو ارتدا دو استراتژی هنه. یک استراتژی آزادی کرد یک جی استراتژی عثمانی نو دولت ترکی آرمان جاوید تو نکرنا کرده پدکی چو گل استراتژی ترکی دا جی گرد یعنی براستی او به چو به ایزا کرنه پر بال کشه یعنی کارایلان آنی زمان که دولت ترک دخوازه باشور و روژاوای کردستان داگر بکه. دولت ترکی بیریار گرتیه که باشوری کردستان روژاوای کردستان دستپیک فرمی وقت تامپون داگر بکه دوراج اساس میثاق ملی داگر بکه. اندام کمیته ریوبر اپک که دیار کرد که جبو آخا باشوری کردستان و حیا داویه بپاریزن لبرخوا بدن. ما دستپیک دا بیریار گرت مگو امه برخوا بدن امه بپاریزن. جبو پاراسنا آخا باشوری کردستان آخا پیروز چیش دست مهات حیان هم گریه
وما بدل دایه ام دوام دکن و همه دوام بکن. Karaylan diyar kir ku erka me li dijî dagirkeriyê şerkirine. Ama berxwe bidin. Li dijî dagirkerî erka me em şer bikin. Ne dê realî kar bin. Ne ya jî ber birrifin. Valla em narifin. Heyan ha 4 salin me çi raber kir, virwaca em ê raber kir. Endamê Komîteya Rêveber a PKK Murat Karaylan bang li gelê Kurd kir ku axa xwe biparêzin, piştevaniya gerîla bikin. Em piştewanî gelê xwe dixwazin û em ne ji bo peran şer dikin, ne ji em kesî da gerîdanê mêzeke hemû kesî dixwazin li hember me bi yekin. Em serbixwe ne, em Kurdin, Kurdistanî ne, em şorişgerin, me soz daye ku em ê va axê biparêzin, em ê parastinê berdewam bikin. Lê em dixwazin welatparêzê Kurdistan çi partî dibin, çi eşîr dibin, çi sazê sivîl dibin, piştewaniya me bikin ji bo ku em va planê dijmin têk bibin, dagireyî ji holê rakin. Belîbînerên hêja bi nêzbûna cejna vejînê pazdeyê tebaxê rev demeke yerîlên azadiya Kurdistanê derb li ser derbê li artêşa dewleta Tirkiya dagirker dixwe aliyekê bendeke berxwedaniyê ji bo parastina xaka Başûrê Kurdistanê çê dikin li aliyê din jî bi çalakiyên bi bandor hewl didin dagirkiriya dewleta Tirkiya li ser xaka Başûrê Kurdistanê jî bi dawî bikin her divê çarçoveyê de gerîlên azadiya Kurdistanê hem li Zap û hem jî li Metînayê çalakiyên bi bandor pêk anên di van çalakiyan de 6 leşkerên dewleta Tirkiya hatin cezakirin li pêşberî van çalakiyan ku dewleta Tirkiya dagirkeriya bêçare dimîne careke din serî li rê û rêbazên Sûcê şer ê çekên karanîna çekên qedexekirî dike her di daxuyaniya navenda ragandin û çapemeniya HPG de jî hate gotin artêşa dewleta Tirkiya qirker 52 caran bi çekên kîmawî û balefirên şer qadên parastiniyên medyayê bombardıman kiriye. Di çalakên silavkirina pêngava 15 tebaxê de li heremên parastiniyên medyayê 6 dagirker hatin cezakirin. Navenda ragandin û çapemenî HPG bi daxuyaniyekê çalakên gerîla û êrişên artêşa Tirka dagirker eşkere kir. Li gorî daxuyaniyê li herêma Şehîdelî a Rojavayê Zapê 11 û 12 tebaxê li qada berxwedaniya Girê Amediyê bi rêbazên cuda 5 caran li dagirkeran hat xistin. Di encamê de dagirkerek hat cezakirin û derbe li 2 çeperan hate xistin. Sêzdeh tebaxê li qada berxwedaniya Girê Amediyê jî gerîlayan ji nêz ve li dagirkeran dan. Di çalakî de 2 çeperên ku 6 dagirker tê de bûn û rûxiyan. 4 ciwan hatin cezakirin, 2 jî birîndar bûn. Her wiha 3 kamerayên mûbese û 3 projektör hatin bêkêrkirin û derbe li konteynerekî hate xistin. Li qada berxwedaniya Girê Bihar jî bi çekên nîv otomatîk li kameraya aîdê dagirkeran hate xistin. Her wiha dest li helîkopterên li qadê tevd geriyan kirin û li vî tevgera wan rawestandin. Yekînên gerîlayên li herêma Metînayê jî 12 tebaxê bi taktîka sekvaniyê li dagirkeran dan. Li wir jî leşkerekê Tirkiye dagirker hat cezakirin û kamerayekê mûbese jî hate bêkêrkirin. Li hemberî van çalakiyên gerîla ku dewleta Tirk timan diye artêşa wê a qirker jî serî li Sûcên şer dide. Derbarê vê yekê de HPG ragihand ku tünelên li qadên berxwedaniyên girên FM û girê cudî 13 caran bi gazên kîmyewî û 4 caran bi teqemeniyên qedexekirî hatine bombekirin. Her wiha HPG dawî eşkere kir ku bi giştî herêma Garê, Metîna, Rojavayê Zapê û Qendîl 35 caran bi balafirên şer hatine bombebaran kirin. Belîbînerên hêja fermandariya Yeja Starêjî derbarê salvegera Çilemîn a pêngava 15 tebaxê daxuyaniyê da fermandariya ragihand ku wê bi hêza fermandar Egîd 15 tebaxê
بچالکین طول هلدان پیشوازی بکن اولگاد امیم به مزینکرنا تکوشینی سباروژا به رنگ شورش دموکراتیک دیاری گلین مندز بکن. فرمانداریا بریارگاها ناونتیا اجاستاره بو وسیله سالوگرا چلمینا پنگاوا پازده تباخی داخویانی گوشاند. دی دسپیکا داخویانی ده فرمانداری سالوگرا چلمینا پازده تباخی پیروز کرو گود. پنگاوا پازده تباخی گاوه که بر بجیانه که برومت گاوه که بر بولاته کی آزاد ویه. اف پنگاو ترسو به هیویدی دورکتنا جناسنامه یا کوداگرکریه ده هر کریه ده لسرگل کرد فرض دکر جهولی را کره. بو پیلکه کو بخوره هیویه که برنگی سرکفتنی خستیه دلی هر کردکی چوگین سردستان لرزاند پلان و پروژه نوانین قرکرنه تک بره. پازده تباخه بو سرکفتنه که تگوز و مسوگر لبرکریارین تالان و کمکوشین به حسابه. فرمانداریا بریارگاها ناوندیا جاستاره دست نشان کرد کو پنگاوا پازده تباخه لوازیا پرگالا داگر کردانی هوله. یه جاستار دیار کرد کود تاریتیا شوا پازده تباخه ده هفره عگید به تاقاندنا گوله کمین رونی آزادی بلاوی کردستانی کرو گوته. دنگ گوله نوی شوه جدوست و دجمنان را گلک تشتان و دبیجه. گله کرد جخواب دنگی هشیار بو. به وی میراسی گلک سالین بشرین گران هاتن در باز کرن گلک دستکفتی و ازمونین گران بوها هاتن قسنج کرن. سرکفتنا کووی چلاکیا دیروکی بخورانی شاغین باوری بده کوشین آزادی دل کردستانیان دشین کره. فرمانداری دبردوامی ددازانین کو به هزا پازده تباخه جنین کرد هر روز در بین گران لمجین سردستان دخن و هادوماند. به هزا پازده تباخه حیاروژا ایرو به همان عزم و آزوریه جنا کرد در بین هری گران لذهنیاتا سردست دخینه. دوی بنگه دا ارتش آزاد یاجنان روژانمه ایرو دشی لهر قاده برانبری دستلاتداری شرکی هری چالاک دیده مشاندن. ارتش آستار کو برح پازده تباخه و شردگه ایرو بویه هیویا سرده میا جیهانه. فرمانداریای جاستار داویا داخویانیه ده اف پیاندا. امی سبروژا کو برنگ شورش که دموکراتیک هاتیا آوا کرن جبو حمو گلن بندست بکن دیاریه. حیا کوری برها بو فیزیکی به آزاد کرن امی نبون و هافرینریه دی شخصی خود دوام بکنه. کمکش جوانین کرد و انترناسیونالیست سالواگیرا چلمین آپینگا و پازده تباخی ده به مراسمه که سوزدان و تولیم ناوا رفین گریلا بون. جوانین کرد عرب و نتوین جدا پشتی مراسم داخل یکدان. گریلین نو پینگا پازده تباخی لریبر آپ او گلی کرد پیروز کرن و گوتن بگاوا کود پازده تباخی ده به ریبرتیا ریبر آپ او پیشنگیا فرمانداری افسانوی هوری عگید هات آویتن گورا کو وک قدر لگلی کرد هات بو فرض کرن هات پارچه کرن او کرد جنوب بسرخواه هات هوری عگید ایدولوژیا ریبر آپو رح برخودانی ی مظلوم فرهاد کمال محمد خیری او سارا تمثیل کرد. جوانان راگاندن کو ریبر آپو به ویگاوی لسر بنگاه ایدولوژیک تولا به هزاران سالان هلانیم. ده داویه ده جوانان وها گوتن. ام وکه کمکه جن او میر این کرد و انترناسیونالیست جبو بجه آنینا وی وظیفه پیروز حاطنه چین کردستان او دسالوگرا چل امین آوژینی ده پرورده خواهد تمام کن او بجدار رفنگری لابون. بانگ عمل همو جوانین کردستان او جهانی که تولیناوا تکوشینا آزادی ببن. ربرا بو به پنگاویرا تولا به هزاران سالان سر بنگی که ایدولوژیک رو رباس کرد. یعنی 15 طبقه سر به تولا مزن پیش کرد. هر وها دواتی که دین ده 15 طبقه کشتن آخر زلام ای سردست و تمثیلیت سارا بریتان و زلانین کو خداوند نوشن بو. پارتیا مپیکه که بری هر کسی پارتیا جنیه. جبو ویشی بری هر کسی پیوسته جنی جوان خودی ربرا بو پیکه که در کبن. ان جوه کمه که چو خورتن کرد و ین انترناسیونال جبو وی الکن پیروز رابون هاتن چیچیان کردستانی. و سالوگرا چلمین آجیجنا بیجینه ده مپرورده خود داوی کرد. ام به عشق و جوش جیجنا بیجینه بیشتاری نام رفین گری دادبن. بانگوازی همه جبو همو جوان کردستان و یک جهان اوه ولی توی جنگ آزادی ببن. ام به هم را ده پیشنگتی آریه برخودره زاف و متینا دا زافر میسوگر بکن و جیان خو آزاد بکن. بشی 15 طبقه بشی پارتیا و پیکه که بشی ربر آپو.
بلبینرین هیجا هر به بونه سالوگرا 15 تباخی لسر آستا هرمی جی چالکین جور به جور خاطر دارخست. د چارچوبه چالاکیین کو به بونه 15 تباخی ده تین دارخستن ایروژی لهرمی ریز چالاکی پیک هاتن. اوفیسا مجلس چل آغا سمینرک دا و تیده بینگاوا 15 تباخی شیروه کر. المقاومة على هذه الثورة. بالبداية نرحب اندام المجلس وشيني النافچه بشداري سمينري بون هاتا گوتن 15 تباغي جبو گل كرد خالك ديروكي گرينگ بو جوه دميوه هاتا فام کرن کو جبو بدست خستنا مافين خوين راوا بيوستي بشتركي چكداري جي هيا مجلس ريفبرا طبقا يجي بهامان ارمانجي جفينك جگل رو دارخست جفيني ده شيورمن با مجلس ريفبرا طبقا سوزدار محمد آخوی و گوت فیشکا یکم آکو جیچکا شهید عگید و هات آویتن بو و جینک و سال بسال انجامین وی مزنتر ددن سوزدار محمد دازانین کو گلک دولتین دستهلاتدار نها هول ددن انجامین بی پینگاوی والا درخن و وها آنی زمان به هر آوایی و به حمی هیزا خواه امیدروی وان دستهلاتداران ده بسکنن اف پینگاو و هر سال به همان روحی وره پیروز کرن هر وها لمن بجيجي جفينك ببونه يا روجي هات الدارخستن و سالوگرا حشتان آرزگار کرنا من بجيجي هات پیروز کرن. لتاخا شيخ مقصود يا باجاري حلبيجي كوم جفينك هات الدارخستن كوم جفين بهول ستار لايت يا باجير ببونه يا سالوگرا بازي تباغي بيك هات هر وها بينگاوا بازي تباغي لتواهيگل كرد هات پیروز کرن كوم جفين بگووند و دیلانان بداوی بو. میدانین هیجا پشتی کو دو پارێزگەری نو یê Kerkûkê rêboartaha mazbataya xwe ji Serokkomarê Iraqê wergirt îro jî bi sondxwarin êdî bi aweke fermî dest bi karê xwe kir di peyama xwe yên destpêkê de careke din rêboartaha namzetên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê peyamên bêferq û cudahî ew ê xizmetê ji bo xelkê Kerkûkê bikin û her wiha Kongera Netewîya Kurdistanê jî hem پیروزباهی لربوارتها و هم جل ینکی کر او بالک شاند لسر یک ریزیه. پارێزگارên nû yê Kerkûkê rêboartaha piştî got îro sûnda yasayî xwar bi fermî dest bi erka xwe kir. Rêboartaha lavahiya Encûmena Parêzgeha Kerkûkê têkildarî rewşa bajêr û projeyên xwe yên ji bo bajar civîneke çapeminiyê li darxist. Rêboartaha da zanîn got ewek parêzgarê nû dixwaze ji bo aramî û avdana bajarê Kerkûkê bixebite wiha got. Em ê bêyî ferq û cudahî xizmeta hemû pêkhateyan bikin. Ji îro şûn de yek nasnama me heye ew jî Kerkûk e. Di her aliyê jiyan û xizmetguzarî de em ê Kerkûkê bikin parêzgeheke mînak. Taha diyarkir got xelkê Kerkûkê baca nakokiyên aliyên siyasî dide û ji ber wê çendê jî Kerkûk û projeyên wê şûn demane. Parêzgarê Kerkûkê rêbwar di dawiyê de destnîşan kir got ew ê ji bo hemû Kerkûkiyan bibe sîwanek û daliyê hevre jiyan û xizmetguzariyan de Kerkûkê bikin parêzgeheke mînak. Him wextî vê Kongreya Netewîya Kurdistanê kenekê bi peyamekê hilbijartina waliyê Kerkûkê rêboartaha û yenekê pîroz kir. Kenekê peyama xwe de got. Em girîng dibin ku hemû partiyên Kurdistanî yên li bajar û civakên din bi hevre hevkarî û yekrêziyê bikin da ku pêşerojekê baştir ji bo bajarê xwe misûgir bikin. Kenekê balkişan de li ser aliyên got bi 100 salin hewl didin demografiya Kerkûkê biguherînin wanî ziman li dijî vê destwardanê xebateke hevpar pêwîst e. Di vê çarçoveyê de kenekê bang li hemû gelê Kerkûkê û gelê Kurdistanê kir got hevkarî û piştevaniyê bikin. بله هر جوی سرکفتنا ربوارتها کو نامزد یعنی کیج بو کرکوکی یکو حدیث دا عاجز بو یک پدکه بو دوامین انیا ترکمنان بو سیمین جیم رژیم فاشیستی دولت ترکیه بو تایبت AKP بوم لتکلداری هم وقت روشک به وی آوی سبب شاندیک ج وزارت کار در و عراق به سرکشی فواد حسین کو پدکه و سردانا انقره بکه ولی انقره جی و به همپیشه خوره هفته ترامپ پیک بینه دی گوتن آرمانجا سرکی یا وی هفدیتین او مجارین سرکی کد وی هفدیتینی دا ورن نرخاندن جی او جی مجارین اولکاری ین کد نابرا هر دو ولاتان ده بالکش اف هفدیتین هم وقت وی که پکتی کو روزانه دولت ترکیه سوقات نو او ایرش نو ین داگیرکاری لسرخاک باشوری کردستانی پکتینه.
Di demekê de got dewleta Tirka dagirker beşeke mezin ji xaka Başûrê Kurdistanê Bawayekê eşkere dagir kiriye, şandeyeka Iraqê li ser rêka Tirkiyeyê ye. Payîn sibe bi serokatiya Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Hesên ê PDK'yî şandeyeke bilind ya ewlekariyê ya Iraqê biçe Enqerê. Li gorî agahiyan di rojeva şandeya Iraq ya ji bo Tirkiyê de wê mijara ewlekariya di navbera her du welatan de were goto kirin. Ev jî di demekê de got dewleta Tirka dagirker ewlekariya Iraqê bi temamî bin pê kiriye. Bi vê serdanê re wê cara çaremîn be got Tirkiye û Iraqê li ser mijara ewlekariyê bi hev re dicivin. Herîdawî Serokkomarê Faşîstiyê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan 22 Nîsana 2024 serdana Iraqê kiribû û Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sudanî re gelek peymanê veşartî îmze kiribû. Piştî serdana Erdogan, dewleta Tirka dagirker dest bi dagirkeriyeke berfireh li ser xaka Iraq û Başûrê Kurdistanê kir. Dewleta Tirk bi hezaran leşker û alavên leşkerî sewqê Başûrê Kurdistanê kir. Li nava axa Başûr bendên kontrolê danîne û nasnameyan kontrol dike. Her wiha ji ber dagirkeriya Tirkiye gelek gund hatin valakirin û bi hezaran kes ji cihwarê xwe koçber bûn. Em derbazê rewşa li nava Ukraynayê bi bin artêşa Ukraynayê ragand ku di operasyonên ku li herêma Kursk û Belgradê de dewam dike 74 wargehên Rûsyayê bi dest xistine li herêma Belgrad a cîrana ku rewşa awarte lê hatiye ragandin jî hêna şer dijwartir bûye ji aliyeke din ve rêveberiya Kievê jî ji ber zêdebûna çalakiyên sabotajê yên li Sûmiyê qedexiya çûn û hatinê sepand. Artêşa Ukraynayê got sêşema borî sînorê Rûsyayê derbas kir û êrîş bir ser herêma Kurskê lez dayê pêşdeçûna xwe. Artêşa Ukraynayê got di heman demê de operasyona xwe ya ketina nava Belgorodê pêk anî. Artêşa Ukraynayê rakand got bi giştî 74 wargehên Rûsyayê dibin kontrola wa de ne. Sererkanê giştî Oleksandr Sêrskî got vîdeoyekê bi Serokkomarê Ukraynayê Vladimir Zelenskî re hevdîtin kir. Oleksandr derbarê rewşa meydanî de agahî da û diyar kir got leşkeran di 24 saetên dawî de ji 1 heta 3 kîlometreyan ji aliyê cuda pêş de çûne. Zelenskî li ser Telegramê daxuyaniyek daw got dibin kontrola Ukraynayê de 74 başarok hene. Li van deveran tedbîrên aramiyê tên bicih kirin. Her wiha Zelenskî diyar kir got bi sedan Rûs dîl hatine girtin. Waliyê Kurskê Alexei Smirnov roja duşemê anî ziman got leşkerên Ukraynayê 12 kîlometre dûrî sînor ketine û 28 cih girtine. Wezareta Parastinê Rûsyayê rakand got wan bi şev 4 mûşekên Ukraynayê û 37 balafirên bêmirov li ser Kurskê xistina xwarê. Li herêma Belgorod a cîran got rewşa awartelê hatiye rakandin jî pevçûn dijwar dibin. Waliyê herêmê Gladkov got li herêmê ji ber guleyên topên Ukraynayê rewş gelekî zehmet e. Mal hilweşiyan sivîl mirin. Ji ber êrîşan tenê ji Kurskê zêdeyî 120,000 Rûsî ji cihê xwe koçber bûn. Wezareta Karê Derve ya Ukraynayê diyar kir got ew bi axên Rûsyayê yên hatine desteserkirin re eleqedar nabin û eger Rûsya aştiyê qebûl bike wê dawî li êrîşan bînin. Di daxuyaniyê de hat gotin Rûsya çiqa zûtir aştiyê qebûl bike wê çalakîn artêşa Ukraynayê yên li ser axa Rûsyayê zûtir biqede. Ji aliyê din ve rêveberiya Kievê ji ber zêdebûna çalakiyên sabotajê yên li Sûmî ya goxaka Ukrayna ya li kereka Kursk û Belgorodê qedexeyên çûn û hatinê sepandin. Ukrayna berê jî operasyonên ketina nava Rûsyayê pêk anîbû, paytext Moskov bi balafirên bêmirov giribû hedef. Lê operasyona Kurskê ji destpêka şer û vir ve êrîşa herî mezin a li dijî Rûsyayê bû. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin anî ziman ku armanca Ukraynayê ew e got di nava Rûsyayê de aloziyan çêbike û di danûstandinên pêşerojê de pozisyona xwe baştir bike û wiha got. Em ê leşkerên dijmin ji herêmê derxînin. Destya perwerdo fêrkirinê ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dema xwendinê ya sala 2024-2025 eşkere kir ev nûçe jî di nav de
نها چند نوچین کو هاورین ما د تورا نوچین من جواکی دا آماده کرنه امنی تماشا بکن. دسته پرورده و فیرکرنی یا باکور روجلات سوریه درباره دستپیکرنا سالا خوندنی یا 2024 و 2025 بریار کراگهاند د بریاری ده افتشت هاته پاروکرن ورزای کمی سالا خوندنی یا 2024 2025 جیلون 2024 دست پیدکه و وی چلی 2025 بداوی ببه ورزا دویمین جی و بیجی 12 چلی دست پی بکه و حتی 15 گلان 2025 داوی ببه دسته پرورده و فیرکرنیا کانتونا من بجی دوره سیانا پرورده آماموستان لأکادمیا شهید اسماعیل بکر آرمانچا پرورده جبو آمادکاریا سالانو یا خوندنیا 2024 2025 و خردکرنا ماموستیانه پرورده به تبلیبونا سی ماموستیان جنو میر پیکتی کسی ناخوین دیار کرن کو پروردش بو مرووان مینا خوارن آف و اکسیجینی پیوسته لکانتونا طبقایی بلافکرنا مازوتا گرم کرنی لخنک کانتونی دوام دکه. ریببریا سوتمنیه یا کانتونی زیده تری 6,000 کرتین مازوتا گرم کرنی اکتیف کرنه. هروها دناوا 15 روزان ده پروسه اکتیف کرنا کرتان و به تمامی بقده و بلافکرن جی و دماهم بدونه. هجای ببرخصینه یکو بهای لترک مازوت به 7 سنتان هاتیه دست نیشان کرن و هر مال باتک 300 لیتر جی درتکوه. بری بینرین هیجم لور دیگهشین داویه بلتن خویا ساعت 7 او دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر سال بختار